mancing lagi. Ya nama geus angin ieu, geus angin Rombongan. Biasa tujuan Citanduy. Udah lewat pabrik ayam. Ayam petelur. Luar biasa. Yang ikut ada Endang, biasa ang diewok. Ada peserta baru Om Adang. Om Adang. Ayah junior. Mana jalan ya? Cari-cari jalan. Lanjut, nanti kita ketemu lagi di bawah. Ya. Sedilah ya. Wah, lukut loba. Gen. Buncit. Iya, sampai di lokasi.
cacing mana? Bang, cacing mana?
Bye.